nomor ba ngidang hapan sania suwe referensi ini ka position kalong ba ngimpak don tang ka airport ni kata karel ngindon haji siya ngidang long at the mercy of someone banguan lam ni turis ni ka concern duni kalong gani ko be bala nang iong mat pensange yagi kali na sabar ihapan suatu ika supply and demand taruh nang problem tiga ka step ini sim nang nismat hablong praktikal lu ndai sia lung sim sa pamangi ni mejo kita kiyo ni hablong approach hablong beri praktikal la sai man krui brio tang kali ni nang pendiam tola nang kulmar tidak ka burom yang ini istem masih ong hiberbor bang ba kan bahaya bagi sim ki senjang iban numput kulmar nomor mga tip siya berarti hik yang sasisian kuasa mengundi nomor ba ubawan na siya tiwan kaya suan kaya ni dong umar ni deh mangikan balik siya jingdon kam sudah kelihatan no ya tak aeroplane lagi di kau jingkian di beliau medical requirement di beliau majority tang sanya semua asam tapi ibu gendok jempro ini pak lapun di nah kadang hab sutu situation kan dah kabang kumni kabang ba ya sya iki suwa wa sutu bakla lagi hab you should know where we stand but ya kan gajing e joping ya keren lah keren re kata kan burung kiriya sakmat be ya kan jingki di kabaa kan ni Filipina ala faila pi ay la pur mineng lasi dah bakar pa yang kuat bahkan intervene ni kam dah ka ba umunta ka PIL juga mga kren sa pangkajing iya joki ang magkajing iya joki seems to be genuine hindi man engage sa kasoka